Matiang'i unatoka mbabona iga. Nabwate kire gento aganeti kuburi obo president. Experience nabwate. Akili nabwate. Chibesa nabwate chukuburi chikura. Party nabwate. Abana siasa around him mbaro. Egento kyo kakebore na kemo. Aba gusi kumutaulia. Kumutauli kabisa bamubwire mno yobo. Kumubwaterera chinsemo chonse. Yanyinga Matiang'i gosoka bakomora buno mwana omwabo buno omuruminto buna tata bune kerare ky'omugusi ekikyo kana Matiang'i abure ndeta maruru mungwano ora igenta gukora yule ambaye hajaimuona sura yake ndio hii. Huyu ni mchapakazi ambaye amewahi fanya kazi katika idara ya elimu, akafanya kazi katika idara ya usalama, amefanya kazi nzuri, tunamtambua. Huyu ndiye rais mtarajiwa 2027. Huyu ndiye rais mtarajiwa. Hii ni sura nzuri, sura yenye tabasamu nzuri, sura imefanya kazi vizuri, sura ambayo inatambulika Kenya. Abwatite bicha, abwate abantu nga ngonye mutete umuntu go change Kenya. No yose bicha, oyole Matiang'i. Onye mutagite umuntu go change Kenya, no yole se bicha. Yanyinga okoba at the forefront. Muno mugusi ogotanganira abandi. Koni Matiang'i. Eyore biya. Mungwana buno oju tanya kumera Matiang'i ni maite. Talibesa akanire. Ime ya yete betinga buno mugusi. Inkina akonyira Matiang'i. Ebichangu print nyanente y'abantu paranga onye koganeti umuntu go change Kenya. Noyo. Akuru ku Matiang'i. Abwate bicha iga kabisa. Abwate bicha kabisa kasakare kabisa. Abwate bicha kabisa. Oyo Matiang'i. Eyore biya. Ayibona buno mugusi asole. Ebori yango naki whatever onde. Kwakire mukwesi mikwa masamiri. Whatever onde nga Matiang'i na baguchinji Kenya. Tika tuteme chinjere chance. Torosani. Tutebani, tumonyerani, tusugumane, tokonye Matiang'i. Tokonye Matiang'i. Chikura Jones pi na alinuke nyengima. Echiagusi tigatomwe. Echiagusi tigatomwe. Abaro tiato igwarana. Na alinu pi tiatume echiagusi. Tumanye nga bachumbe, chi governor, ni chi MP, chi Senator Jones, ni chia Matiang'i. Kimo chinguru. Andumbara bakuboli ngakira Matiang'i ekura. Kuchikongorala bukima, kuchikonserale. Amagambi toko chora. Ngogera bali binte binge byakolekana asaba mugima boito. Okonyora wachora omugambi okini ebango. Bugu nyomba nyakwa gore gintu gikumi bono gore pound. Igo mugambi gwachorete toroji nabwate engencho ago sali bugima bwago. Matiang'i tiato musugume. Eparere tugusiene ne biya kabisa ngiye kali chigweta. Ka musukuno nyetumye parejo. Omaye kumanya nga kumbe omugambi na chorete na legasi. Tiato sugume Matiang'i. Ebintu mbra Matiang'i okora kulingana n'intu toko bipima mbiri biya. Lakini chinga kuna chigusuko kama kurele sena kai. Ekina kingo batabiga abantu baminto. Matiang'i ka okora kende abagusi tomoko boko. Kiri ara amwe gokora ororize toko mutinga kora. Kiri ogoteba no toli. Bono nabo tokora chi analysis chindega kwanyora ngote ya Matiang'i ogo ekine chi analysis toko kora chi gesongo ne Kiswahili kuliki subscribe and ba watch. Lakini ke toko gambe ke gusiga toko gambe genka. Wikatete baniki mine. Matiang'i akora magoso na bongo baleta atuacha diriana kabisa twanyoraga jibu. Lakini atara akora kende gosanya akora gendikia tiatomoko boko. Abangwa nambara naligire ile timu ya Matiang'i tingo batika ngo babwate asimo tacha donde mogusuka. Abangwa nambara anyorete ama entenye. Amete na Nakuru, Nairobi, Mombasa. Babwate chibesa. Chinyumba, magari, ama biashara. Lakini babwate biashara na onyagusi. Mboni ngano tokuga. Kusi. Ogende town Bosongo, chi town, chi hotel chetu. Aba olia. Alafu kanyora chi supermarket. Abangwa nabaro na aba olia. Endo kwa manyora aba indi.
chi hotel chinde abaikoyo biashara paka chibucha squeeze abaikoyo mbabwate nama kuburi naki Mogusita hiyo Nairobi ora chikusiye kole supermarket no heta unyali busungu sekero kagale abandu bacha bagule bintu koma onyoro mwana nyabete nanyoreta kagasioro at least onyoranga chikasinchiro mongora naro yo merente te gwakira chingo bisano okurukunga ngwana mutuli mukayo mutuli mongwano guardian oyino muntu bende kwe kuchukura ase kingote yabayo omongwano yali gita abantu abange chi supermarket yabate Nairobi kusikira ase paka Narok chi supermarket iga ali gita abagusiyo bakora chigasa oyino muntu bende kwe kuchukura yakagro ready okonyira abantu ikiyoka abantu sina wa west ose not mugirango asa ko buri chukura moya mungwana ni chukura Lucy Steve Mugaga mobe konde beka mutuli chukura mubeke bungi okonyira abantu gweta mungwana inji beka na monyorete na supermarket ya rinde bosongo ali nere yega St Jude gali ngaso imenga monyora nere karasite account ngoburi ka umeshimiwa naye ngamukwana asa soge taro muntu igobusa igata bati mangana tubanja ngane billionaires ka ndwanyo kamba nere in details lakini kiro muntu ro chali gira bantange chiribu chibasi cyango chura muri ando bari giro bagwa kanu akonya bagusikora Nairobi koirana omuntu kabisa agere biashara bya gusibi yakino omuntu rugusiya ko achinye ni marogoba chika Nairobi cyaganda cyachikoni unene mambyo beka omungwana buno yungi utamare chikura bas koma onyarona maintenyande boniga barore matiangi bano nabo bagocha gusi babwati chibesa mbanya kwa gacha supermarket yo duka teyo tinga teyo kinenkeyo amali abali siko omagocha gusiba ono nechikura tetaba gusiba mwakere chikura monte grata kabisa tinte tinga abantu bamenye siko bamete siko nababe yaya omuntu oro chubati chibesa wabeta kabisa ngano yambo sungo tobeka supermarket oli kaba gusina yamba 5 10 evijana bya gusimbi bwati pesa kasi nchiyo mugwanji beka timbati pesa takondikana yani njerende timbati kasi timbati no yankasi njemono ngo chana bagwanira nari dukoliera nakyo yorango batebe namba nera abagusi moko bwa gonstua empesa anako kolere kasi kai bono linde ndonako batebinga tikaba gusi tutwaro moyo boko ino mugusi nchugusi chake supermarket kora chigali beka para abagusi nende tutwalina okugura supermarket vijana banyorere gasi bono no chakuburi chikura no mundo tonarite nakika ene boss yeto ya gusia bono na mutulinga de kwa ruchikura na kumitinga na abori na kali nendo abori abantu ba west mugirango moko muri no se west ose north igore ya ino mukoragererwa tinabate mungwana mno okonyira abantega obakonyira abantu kabisa oligeta ndu busongo gusita tete kumanyangisa kukyukuru nje oli araro cha bitu masaba angoko bye bye bonege ndo nako basaba buna abagusiba mindo bali muri siko mubati chibesa kuri biashara gusi bikabantu banyore nchirende bawekonya bono matiyango chire no muchire kandi ali bono obuchumbe ngo boliga obuchumbe ngo kitutu chache north obuchumbe ngo boli kitutu chache south obuchumbe ngo boli munango kero bwata mali ngo spina Nairobi ali gusito yoli yeto nayo bono tucho kwa mini bono tura ba man kwenda asole Nairobi boli bochumba asoro Nairobi boli bochumba ke asokoro bwata kwa kole biashara uri gitabanto isiko yanda batebi ndigire chikura tigaba gusiba na babe na bako tokoba njira teyo ekine chinkondi chisiteka tutumya leta ya matiang kokonyaka lakini kwikire ground kasi teyo mrato kore gusiali oyo ndega no mungwana ufanisi na mwakire simira na kwanchale interview tali mungwana makongo na ngendo tele ali monyoro mukwano mutende interview na agwancha mungwana oyu abato hotel aligeta abantu 100 takonye tyapagimo takonye tyabante michi muntu tayo gwaka no mano school fees muntu tayo boni go gore ndagira mwaigoro ya ejure bya business yangu sichire tariye bya umuntu kabisa aligeta abantu 100 akwaka na kirali mutienyi ku hotel ya yime ku kufanisi ejure fit kwanya oranga
Umuntu bukire kurumbwae egasi akogenda umugusia asamuligireti. Nguko bara abantu 1 2 3 mpaka 100 uligito gwakana 10,000 15,000 15,000 kiro mutinyi. Umuntu buno yo uroje tokumukonya. Tokumukonya kumwachikura. Ngyo tamwera chikura. Akora abantu mbara baje kurusuke silva chibesa. Baimuka aboli chikura baewa. Lakini wali tunalete kaba gotokonya twabeka kando. Lakini kwa manyoro muntu mambi ndikiro umwana oyo avuka abagangara hotel yawo. Kabagangara. Tiga tokonya abantu bali batokonyera barabu. Twatubagirembya muno. Kusebona. Samari tango kwa belmukwa. Bali batili swali manganande ngakire simi. Talk to me. Alafu ona chake yoka interviews. Wanya kulikusi no kan interview na ncho kwa na mangana siasa. Ngakire simi interview na mukwa nchuko ikatukogete twake siasa. Mbya muno sana musese nibu. Nyasaba sese ni.